Obviously ngiyawufuna umsebenzi, uyazi wena indlela engixakeke ngayo. Ngihlale ngikhala la kuwena futhi ngaphandle kwakhe angazi ngabe ngini indlela ongisiza ngayo. Ngiyawufuna nje umsebenzi futhi angisanandaba ukuthi ngitholani. Yabona indlela esengidedele ngayo ublood ngayitshela nje ukuthi whatever ezofika ngizoyithatha. Sengingaba ngisho nawu CEO waka Eskom. Nginawo umatric. Ufuneka abantu abazokwenzani? Uholwa malini? 10,000 rand. It's not bad mekhona ne overtime ngakwazi ukuyitop up. Manje kufuneka abantu abazoqala nini? Kulomsombuluko ozayo. Lo ozayo manje. Ngeke bakwazi ukuthi mhlambe mina ngiqale ngalo msombuluko lo munye ozolandela ngoba vele kuzobe sekuqala inyanga. Ukuthi kule weekend khona la engiya khona yabo sihamba semnambithi umzala wami unomngani wakhe ayefunda naye ecollege manje uzobe mbeswa so bengibathembisile ukuthi ngizohamba nabo manje ngoba sobe semnambithi phela ngesize sikwazi ukuthi kuphela nje sibe sibuye siyoze sigibele ngomsombuluko ke kuyimasibuya size eThekwini manje ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngicommit yabo ukuthi ngizoqala umsebenzi ngibe ngine weekend ebusy. Ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngikhansele yazi ngobani kungoba kuthiwa mhlambe umngani wami lo ozobe mbeswa noma mhlambe isihlobo sami ubezo understand uma ngimchazela ukuthi ngeke ngisakwazi ukuza manje angimazi nami ngizobe ngiqala ukumbona ngoba umngani kamzala nomzala kade amgcina manje ngibathembisile ukuthi khona isalade engifuna ukubenzela yona engayibona la ku YouTube kwenye video shothi ngayibhala phansi ngayitshela ukuthi nje khona la engifuna ukuyipheka khona ngase ngiyamchazela ukuthi ngizobaphekela yona manje mengingasezwe yabo ukuthi ngizobe sengenza into wrong angifuni ukuthi kube ngahlambe ngumuntu onomona ngize ngone umembeso womunye umntwana yabo awubona sebengahlula ukungilindisa isonto elilodwa nje mina sengibalinda iminyaka emingaki ngingasebenzi ngineminyaka emingaki mina ngingasebenzi over 18 years ngihleli ngingasebenzi ngibalindile ukuthi bangiqashe sebehlula ukungilinda iweekend eyodwa kahleni bo bazi bayitshela ngami ngingaqali nokusebenza khona hayi okungcono ngizokubuzela nakozethu ukuthi abawufuni yini umsebenzi mhlawumbe ufake bona ngababuza ubuthi uzama mina hayi usuyongizama kwenye indawo ngesinye isikhathi kulokhu nje ngifuna uqamba mangiqondane kabi ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngibone umembeso womunye umntwana ngcono ukuthi umuntu engimaziyo angimjwayele phela lo mntwana ukuthi sengamane ngimdisappoint nje sengiphoqa umembeso wakhe yabo ngoba phela nale salad iyona azodlisa ngayo yabo nje nabakhonyana okay azwancikisela bo ngomsebenzi baxawa yini nje kwabuya abatshela ukuthi ngizothatha umsebenzi kodwa bangilinde I'll make up for the time the overtime angithi bane overtime sengaze ngiphuthele umembeso ngokuyoqala umsebenzi mina ngileminyaka ngihleli ngingasebenzi bengangiqashi sebehlule ukungilinda isonto elilodwa nje hayi abantu bathi bakufaya umsebenzi nje bebe bencikisela sababelungu engabe yabatshela nje abelungu ukuthi abangilindi isonto elilodwa ngizoqala ukuthi ngiqale manje. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.